course we have to take action against them. KHASI's Autonomous District Council kadang mut menwanra ekaan berpelong ia ke Tamasa Monolith Festival manlaus 6. Batru ban penek ban kentiu bat ban peni ia ke Riti Dustur bat jingmlian jong KHASI. La pentip ia ke nia da usembut CEM uba pensingan NCM. Aba keren syakinong tok khubor hadian bala pendep ia ke jingjurep bakhaddo ia KHASI Heritage Village hamau plang ke badai ke jaka ban pediang ia ke Tamasa Monolith Festival Naduh ka nyau haduk kandai terik uluber ke council ke lepelong ia kini ke Tamasa hadian prasnem. Aba penkesan ia ke jingdon kam ban pelong ia kum kini ke Tamasa uba pensingan uloong bakani ke Tamasa kan ailat ia ke council ban peni ia ke riam bat ke rukom Tynrai kani ke Tamasa kan peni ru ia ke jing sumar kan bat Tynrai ringkat bat ke tem ke put Tynrai ringkat bat ke syat ke masjid usembut menteri rang ba uba preston tengsong un selong ukongsan hakani ke sngipli ia ke Tamasa kat ba menteri rang ba un sedon lang ha ke sngikut kerwai ke siau ke syat ke masjid ke tem ke put kumpul menang ke bam ke di nanti kita harus beri senam ni, kita kena kendo berjuai-juai. Mungkin kata, kita berbuat kita bentah, kita banyak showcase ni. Menteri Ketnat Arts and Culture ba